Zašto niste osudili nijedan incident prema Srbima? Petković razbucao Kurtijevu miljenicu sa samo 3 pitanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohije, Petar Petković, postavio 3 ključna pitanja Kurtijevoj miljenici Radi Trajković. Nova savjetnica u takozvanoj vladi Aljbina Kurtija, Rada Trajković, u namjeri da odbrani svog gazdu što žustrije je napala predsjednika Vučića, postavljajući 3 pitanja koja jasno pokazuju na čijoj je strani. Trajkovićeva ubrzo nakon njenog neuspalog pokušaja da baci ljagu na Srbe koji se bore protiv terora Kurtijevog režima, usledila su 3 ključna pitanja od strane direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ova 3 pitanja koje je Petković postavio otkrivaju pravu suštinu Rade Trajković i jasno ukazuju za čije interese ona deluje, a to sigurno nisu interesi Srba na Kosovu i Metohiji. 3 pitanja za Radu Trajković. Prvo pitanje: zašto za nelegalne baze ne pitate svog šefa Kurtija i Rašića koji je glasao za tu gradnju? Drugo pitanje: zašto niste osudili nijedan incident prema Srbima, a ove godine ih je čak 150? Treće pitanje: kako imate obraza da s Kurtijem kriminalizujete naš narod na barikadama?